teman ya di kamsai jai mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Kipat ba nagisnong gibahap akin si pelun. Bat nagisnong ba marjan, kliyami ipat ba akin tebat shenrang. Ban penpau kejing bersya halo kejing temu ke sarkar, ban penkendriak no yu Dr. D.R. Kongwir nakin si PHC Shashalong. Hagan kejing alang bela penlong apalau kakin si PHC. Layo kejing keren, no Dr. Kongwir beratrai hakin si PHC la kumakat sausnam. Ubla penpau ru ba kwa ban late transfer no syawe, hendak kwa bu ne hakin si PHC. Nalo Dr. Kongwir layo ru ikajunga keren no soda ka kinchi pelon uba aiban si imli UMDC ke paryong motat ration uba puel soklet nalo kiwe kirurang ba hagan ikajunga lang kibelai shim yakarai ban phat ikajung tho show minister katran koyokya uba waila mikishela ban kerpat ban pne yo Dr. Kongwir ha kinchi PHC karadan ru kajung yasain pat ba ban penpau kajung persya ban penkenria yo Dr. Kongwir na kinchi PHC Nrai ban transfer yu doktor, kadi bantan kanong rin pala yu basu transfer. Tiang na ngalay kando ang te hapo DHS, ngalay keren bagi doktor hunto DHS. Kim pensya yu wer, ki ong penban yang ba pi pide yu doktor, ubana silong pasa hapo mohan, ti kandang si yu ba pinetre no ang tu hapo kaunor. Tinga pada ngakliki bangangan deke na po silong nga deke doktor silong tilada doktor na silong ulang wa pantri hano gendong hakano ka nongrin ken hi persya kata ti bali pimpinne nga naman ba nga lang keren ba kakin si PC hakasnam ara jakat ara po pengawanan ni mundang ni kalong tangkung ke dispensary mundang nong tiapang mundang nong kha ba kata kapor komisioner sekretari atau puan juang balik punya penghaklum penjiak nompang tengi lu nakalian jungi dalam pendiang performance in ai fund ban pentio ke PC bat punta kakin CPC kaya nadu senam arja kata kakin CPC kaditang kesan jing dia la tray la syakri ban pentio kakin CPC ada bersyukur jing dia adalah kedua syukur jing dia nakalian sorka kalai sagani ka maternity ward panilayo sa sanjing dia kani ka maternity ward kani mentatik kan mentaki armet ya nolor kataru halus nem arjar apo limba ka jing trisitom jing star dong apat mga marway kumu doktor budan ng itang marway lala apan peniyo ya ka best Ayushman Bharat Health and Wellness Primary Health Center house ng arpo kakin CPC kayo ikatakawan bat nang ta susu mention Islam yang punya ke national standard how benai nong bambang niyo ang 90% but nilalong ke national certified PC on ke level jo ke PC kali lalu ke national level jadi kitas dibanding juga mentang nga dulur nga kalian ke sorkar mentang ke pakifon man ke kota pengilalaban beler sibun kiki bro tien ngalai keren baik madam dia baik madam jungi iba julerap nilai tayang ayah Borowi distrik. Iya ngaongi madam ngopece ni kalau kapag si siya madam menteri ngakin CPC tang marwi. Namar wa kani kamdi tang syu tang ngakin CPC kana ni ka mau terasyan PC. Hakapa nyihapan ngaay kijing syakri di priyo gibawan napo laboratory area prahajartan. Nang tay napo sokrat area pembasaw san hajar. Nang tan idan kisnong iba napo nanti napo markasa PC napo nongspun PC dan di priyo nasional nong PC wat nanti napo mayran berjalan pun di bawah cendawa ini dia jimpit nompang kalapoy hadu ar hajar arspa hakasi benai teng sispa prapo arspa ngut kamde ke besuk imadan ilakit kia gini te ilaya keren sestiet bat puno ban penyo suwi doktor ngai cakaman penyo wi doktor very pun banyak ngaruh
Jadi kata ketika baik iban walingo. Dia ladang alik li kiru yang benang sang hapo mo karte. Taga mo borok ki basa asyolong tetrino asyolong. Nari tri susunong gendong. Apakah sarka kadang ong bagi tul bateri nong gendong. Iba pendek ya kakam. Kila banyo ya transparan anytime. Dapat kila pendek ya ka urang posting. Ngang la teri la palat la jendak had news nan. Kita kidi kam ke bangalale. Bat nga hari ni siya nga kampul berkat banyak pun beliau kumni. Mo di saudara ki juan la kapor ki juan man kapanay bangini apel jumut limba ka jas komiti ni ki saudara ki member jeng tu ki juai jeng perlu jumut ini kumno ni le ban kinti wa kapat kakia tinga nga terpat mo la ka sokar bakan pet lam ni kan ni jigir ba kumno hakiki siya di ban aipor ndayanga ki aipor tangar si bomlong tak ban sung kinci. Di nama pangan itu ipilala kadi ke National Standard PHC kadi ke Beningkong kabayo ang na West but Eastern West Sales District. Di katong ke National katong ke Enquas di ombate bandang baik armor doktor. Di syawai PHC di dangin armor doktor dang di badan lai dang di badan sawo leyangan tentang maroi. Wala kata ngatri baik. Ngaju ong nakapor bang ngakya la dapim pa dengan mansing ngasito. Ndai mental la jakar ban ai doktor suwe menyerap lang menyatri ban kinkiw lang di distrik Brokaway nama kakinci kayarap ndi tanggiyu kawan ra awad amtang ya kajing sarong ya kinci ndi ya ka distrik Brokaway ka contribution ka jonga la ignot ya ka contribution jonga kata telikisnam man ibarok ka titip hi kisnya doktor kanu nga contribute ndi tang namenta ka PC ndi namenta ka blok namenta ka distrik niju ya perlu jingwat niju ai jingwat bangan itu ipi ka jing balik ka pemiru baka mau tarasang blok Kamu tarasang blok kali tang kawin lagi blok ka Bamdan CHC. Jadi tentang Southly PHC ka Kinshi ka Paryong ka Markasa Kamariaw. Ke tang Southly ni man ni try ni persyang banpet ya upat ba por ko jeng tarasang. Jadi siya dari banyak bang sudah dikatanya ngadeng bentalang musnam aja katsan banyak sina banyak persyang berpenyo ya kata mau tarasang. CHC. Dan Allah kata kibun kiki kam ngamkuar ban ong nganga ndri ni istar kali kinya tri lang dobi berkat ngadu usnam arfo hadu mentah mundan chu kinya ibiru ilong kemi haka area bujumi mundan long kemi ibiru bayap ngadu usnam arfo hadu mentah tini la pen reduce karena tenan data reduce la pendunai ka kinya ilong kemi ban mentah apa mekalia kala duna ba tikata ka contribution ke bangalale tinri yang dapat kram ai lat buat bang keren su penbor baik ba David ban mi tengaru nga kamu beliau tentang ka jinglong tot mo nga tapi kwa ban mi te bahaba nga ristanyo nga ong may tunta bahaba nga ristanyo ngan trino la kajong kamdan jike jadi na takadaw nga suya tu ipi kadang kajing katang namar kajing jongai palpa nga awan na kalong ying bi pa jongaru i mo nga kan suya tu mo ipi ba pa jongai di baklan borlindo Ide teman masan, ide church elder, ibu asyakri. Jadi siya nong ngendong, iju leyalap, iju ay daway, iju penduay beliau. Ngaruh ngaku akan teri kata, leh kata uyaw buku akan teri nong ngendong yu, tahu aku akan ngangam lalu su. Jadi nanti kadang tak kata tintin dengan aku akan, ya tu ia hik apa? Baladang alik, nang ni natin siru, kamday mga pang mga, kadai bang sule yang ada kebon. Kemudian sebut.